Hallelujah, forever, forever. Oh Lord, thy word is settled. Hallelujah, forever. Oh Lord, thy word is settled. Oh,
Wei Seer borehole. Seer borehole deɛ yɛka Seer borehole a company a ɛbɛma nsuo afa baabi a nsuo ne hyɛ bi a wonya frɛ number na ɛwɔ screen ha yɛbɛba ne aba bɛma wo nsuo. The machine we say, and no machine, the whole Ghana, a back pet, and the woman. And we take the beer and feel the shape here, almost a multi-million machine will be to you to Siama. And it is a open so there. And your baby as a Seer borehole, the Bema will show, if you say you say water. Is life. Baby, I cut transformation house and your transformation say you transform in the park of baby. I can then boom in so Seer boreholes at the Insua Bremo. In Sua Oba Betino. Machine need to look up 350 meters deep into the beer. Obedience in the Seer borehole is so wherever Seer borehole is, water flows. So we should show you cheap fine. Now who Dr. Ogyaba Ubehuyen. The telephone number 0244 166 797 020 816 4125. One village, one borehole machine now make one seven. Yensan am kwanso a eba nti first one na baba bidu e na wa present engineer wo ye machine ho adwuma nyina wo say the whole Ghana ye machine no eno ne the best eno no ne first ayi a omaye e de aba Ghana ha sei nti ye de no betimi atunso oba bia onipa bia obefa number na wo be free bia ye beba bia wo fie ni hye bia betunso because we no ose machine we no first time ever the bini Ghana ha some machine we need to so me ya bia we bini ha nti the bia be free you bia ne baba no so na me on share bia. God bless you so much for your hard work, and I hope for sure that the rest of the machines will be coming. Seer borehole, wherever Seer borehole is, water flows. Abushame chacha wenyina baby awo biara me de chaka sie adi free Ogyaba himfie de brawo eye prayer combat na wo hwe ne ne asojafo a me ne wo mo ye adwuma wa ha ya tena se ya tena konwam me se me ne wo baba be bompae so selfo no ma ne homre so a asojafo bi so wo Jesus say ye guso na ye say ye bompa ye wati asefo asase so nyame bi wo so so obeti Jesus enunti prayer combat de wani tua say ye fa ni ago aso ja for me mama ya odifo ye je so odaroma and say na mete say na mu bullet asane ade ma aboabo ya boabo ye ho pa ya fele ya di Janet ya odifo. But you could train the young and tell me, and we are training of you before. My warm up I saw you for me, you have made your more honey there. Almost come there, you do before complete. Yes, sir. It's your bush of winning. Oh, my penny, your motor. His Excellency John Ramani Mahama, your mouth. We drink what I say. Amen.
Afi, your ex-president, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. My fellow Ghanaians, me feeling the raw. Wababa Juma. No correct. Now, with him, if you are Sana Kasana, I dear be a Bayamani Pebia, and so they need Gabi. And the begging who do I get? Obi Oha, Natalia Prachia, Oko Teneman or Bacasa, they would never appreciate what sure. It's a normal, Wababa Juma, Nipaya dia, was a ye. I bet you'll be to me. Now, about one near my ACC, and then a co yena woman say, need not democracy. It was so matured, it was so nice. Yamisha would be a Babatana yet, and yet Ghana so would be a tear. The church a young pipe on a minimum about prayer combat na washer. Me, I make say a kunyamu, I mean, we prayer combat. The frame, the army commander, the air commodore. Prophet Dr. Ogyaba of the Pagosi Bachibano. We wait from Dr. Ogyaba for sure. Or the Seer. Yes. Ghana. Yes, see, because we empire copy say. O man be ya baby yes. Ye dim pioneer ye Jumatin. I mean shall we be and I mean o can say be an corny and concussion war. Genesis chapter 6 verse number 1. Was in any palm free as the door so as ancestors. And I wo mama Nenyankopon mahu nipa mama said one ho ye fe. Hey, Yankopon ma be no. I abofo ana. And he touched some more. Na wo ware won mumu biara a wo pe. Na urade kan say me honhom rent na dipa mu nkosida if you say we honam eti Nina beye infie oha aduonu nanumu ne echire no na abrane akese wo asase no so na Nyankopon makọ nipa mama ho na wo mama won hey nyame abofo nyame abofo omo ba asase so wow. Was in a abofo ne mama no ebe wo ye. Yenum ne abrani a wo din free tete. Abofo ba ye na. O be de bakra ya abrani. Oseja di kase pa wo be. Awa wo de ne bato odi for kase. Ono kra ne ma ya abrani. No obofo mu a. Obofo ba de anu ani o. Wow. 10 gramo. Ya kwanya kokko kai 5 no. Na urade hunu se nipa bone dɔɔso pii wɔ asase so na wɔn akoma mu nsusuye nyinaa yɛ bɔne nko daa nyinaa bɔne nko daa nyinaa eti you can see say na bɔne wɔ nipa akoma ɛpepa yo still na sure oh na sɛ nyame abɔfoɔ koraa timi ani nipa mama abɛwo wo dia na kyɛ sɛ onipa bi a like wo baabi na emfunso ya ampa etimi nte wo hwe fom sa anu ti na Kristo Yesu ni moja na ba bi Jesus na wo kan fa say urade hunu se nipa ma bone dɔso pi wa asase so na won akoma mu susue nyinaa ye bone nko daa nyinaa okay na urade nu ne ho se wo ye oni number 6 no e serious pa wasi na urade enu ne ho se oye onipa wa asase so na ye no na koma mu ye ne ya na koma mu na urade kan se mepepa nipa a mabɔ won no afri asase no ani ampara efri onipa so kosi ntoteboa ene mmoa a wɔwia ni wia mu no ma so efi se menu me ho se me wio onipa me wio won 8 na Noah de onyanyame ani madɔ asɛm ne nie
Noah the onyanyami animadom. When you read the English version, it says, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Grace in the eyes of the Lord. That means he found favor in the eyes of the Lord. And when you have favor in the sight of God, Jesus, no matter what you do, yes, Lord, God will still see you through. Amen. Because favor speaks louder. I'm telling you, favor na no way nya we nyame ani. Sure. Won check me nyum mame. Favor na no way nya we nyame ani mu. Enu nti wo kan Bible ni duru akira wo be say na no wa na orwe bro pa. Pa korinsani. Na orwe bro pa. The Bible says no one na orwe bro. Ono de we nya favor we nyame ani. Jesus. And finally asem ya wo kan to nipa bi so. And finally see the wo kan obi asem. Wo nim apam nipa no ni ya no. And which I mean, I don't judge people. Once I watch a more, a soft bia either say, when you pay me per se, or kind of once and 1 year, or say, when you will be up or down. When you pay person or say, or say, or you're awkward. Okay. What should I? My Bible says, na the whole tower, or more know what proof. So said, I quite with Brainy, Bonin in Afrino. So that Yankopon say we are the righteousness. No more may I don't. Ya bompai. Jesus. Yeah, we no fear moving out of what. Amen. Jesus Christ. Not kind of twas, but yet them pie one is shame. Yes, Lord. We no fear moving out of what. Amen. Say a yuma party and Kawonka. Daddy. Say a yuma Kawonka. And that day I don't be more fear. Jesus. Messi, I don't be more fear. Amen. Baby, I will be a vampire. I catch you. Yes, Lord. Free and you then will not drum, not drum, not drum in a whole block. I'm be farmer. I don't and found any your town for position of one and your William said, and your doma about so about fear, Uncle Bin himself, what in the Beguafi. I don't know. Oh, Bin himself, what in the Beguafi. But obey Yajuma. William said, now doma about fear, go be Susan, what you might crank about. What you may be born, I am more bought. Jesus. Because one was one your papa. Yes, Lord. One was a one could ye. That is idea from for catching up from for say, what you are from. One was a uncoye. Yes, ring your mere from Jesus. Yes, I will pay down, sir. Castle Rade, me yantum, I would demand Noah, I demand Noah. Fear, money fear, I want my warrior, I will make you winning. Say, Yamiantum, I'll mow a human one. Jesus, be back to a drug to what man be. Anna. Obi kokwa ji aduro be hye na akonya se won office onam kwan wa wo na e do te se ya se ne nyonko bi fra bochira bana ne nyonko ne se wan fa ho ama mbembehu na like on to me en san ko na chi en na ma no tu car en wo dan ne ho e san de be hye ni table da se no e wo expiry date kan bi be dura wo be tena se but wo tena so a enya aduma enti Oma shishe ni seche we so so onu your bed juma 8 o'clock mo atrase ye de ade na kwhye afa de ma yi beba mada ni pana wo de ade na kwhye no wo cheke kai wa twen ya wo mada ofafo no so onu asa san frɛ no se na be ma wo wai ene de wa ye late o se me nyonku bi fra brochira ba e na maba ba hia no airport na o se bi ko ja no kwhye na sase enu tie na de mitimi bed juma adopti ya divert ya de amen. Jesus. Your time for Adumninti. Yes, Lord. Adumninti. Yes, Lord. Kase Yesu. Yes. Mumimobo. Mawadum. Enya kesiye. Ewo mi fear ho. Ye wano bompire. Ya bala bada 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 barian tolo boski bala bada. Ibada bala bala bashada bada. We pray for favor. We pray for favor. We pray for favor. We pray for favor. Favor of God. Favor of God. Favor of God. Favor of God. Favor of God.
Yapala bada bada baba bala baba. Ipalia badaba. Ekatombros kabalaba. Ipanda daba daba. We pray for the favor of God. Iparia balaba. Iparia daba. Iapala bada. Iapalia bada. Iapalia bada. Ielele bakata. Atombo dobosha. Iedebedebe. Iapalia ba. Iapalia ba. In the name of Jesus Christ. And God went to Noah's house. Or Noah fear, knowing too well, said Noah and so kind of effort. You soon Yamibia or one who say Yamibia who mock can go for because we'll trouble one. Make I pass a Kumasi Central Market Pana or much from Phobia or more pump. Not guy back what is where you are full of these at Wabes as a years. The way you are full some war. Or no mom the good tap of ban or they walk of food. Or no crown for them. Hey, Yahweh. Hey, Yamu will mock Roman for Phobia rough. No one named Yanko Pony passing no one can't boy for them. That's what could fear. Or quiet was in no one dear when you are doing when you are meaning. A radima win ya dum when any what who be ya dum when a woman who be ya dum when any what one depending on someone can hold. Or many babbles on why you should. It is a young coupon named Sam Noah or yet the boyeni or your coinseni also or no use soon as a vessel. And within a man person judging the pebia. Say Yamia fresh off will be na me baba the judge. Debbie. Because minimum pamwe that when you mental. What about say Nipana make one them on the crown when you are doing when you mean? It will be when you are doing when you mean, also it and ye. What about tough form? Fashion trim will be when you are doing when you mean in pa. Also it and what about tough form? Upon the number what ye biara, Bible say. And he found grace in the sight of God. And Radima win grace when any water. Yes, Lord. Hey, it is sometimes wrong. When you pay you one as a wusodiana, any if you are not so yet, you will be a bushia. What so yet will be business? What so yet will be a sorry? What so yet will be shepherd? It is better for you to stop because we're really in your face. I'm telling you, we're really in your face. When you pay shut down or bomb pie, I'm a war no war father said, just a woo betty mino. Now, Debbie will be yen to me. Noah, no one was so say one of your Kayan or no near any bro. And I say, if you say, I know what your son also can. And we see no preach at Romono or my yenny. Sometimes the one that you see as a sinner in the sight of God, that person has found grace. That person has found grace. Masa, heti one year careful, but tough for my job. Me empire my worship. Say, who be your minimum drum? What you be your minimum drum? After who come up for you, I bet power assembly. Who could be power assembly? I was saying, I bet power assembly. Bible said, no one on your drum. When you're meaning. Hey, a word drunkard. Yamia Konifie. God said, I want to use you as a vessel. Chai, Yakopo, who rough. Now, point to me at the Noah. I a contractor, and on why architect. For one year, master architect. And now, Noah, why your contractor, man, a whole drunkard. Oh, be our brother. It's a any penny song. Now, why when I'm a family down, but Yakopo said, or none, I'm a fan. They are practically saying, and it has so be a new. Not Chris will fashion, we are saying yourself for you. Once a Wusu say will be your papa, but 1 hour, and a woman, 1 hour in Pony, 1 hour in Pony, or it's 1 hour also again. What could we say? It will be say, oh, be in your favor when you're meaning, but you have no idea. No one found grace in the sight of God. May you secure that divine grace. From today, may your house secure that divine grace. Be a grace in your juma. Yes, grace in your juma.
Now what kind to us what Bible say almost shall almost sereno no mu dinner who fell no mu dinner who fell hey what chief when you ra o many babo mosono no mum and a da from na was hey Echo force three no one now walk anyway now walk anyway what yari for we and then a winning why one co school and then a winning but no when you're at drum. I'm telling you, I am telling you the gospel too. If you are having curriculum vitae and you don't have any grace on your CV, I'm telling you, it is so different from a toilet room. Minimum be our colleague we university we but me no kasa sisi a abrabo tona kwa hwa akwantu mu sisi okotwitwi ponkose. So when nya adom anfa nto so a okotwitwi ponkose. Okwa akoye clinic. Eti eya adom Eti obi a wo ususu se wono na nko school obi a ususu se wono de wonye obi a ususu se wono de wonka ho no sa nipa kro wanya adom onyame ani enu nti na wo soro sene ho ya bompa ya ka kire wurade se wona wo sesere wo twetwi wadwuma wo pese wanim guase anim guase o mo hyehye enko mo amso me say kase Yesu humi mobo se wado ye tie wona wo sere me se de o siri no wa no awie ya no omani mu wiase ye wa no na bompai Noah almost sere no ya palia paha mi fanda da bahasa ya palia paha mi rapalia paha mi fanda da baha mi fandia da baha adini mi ka bahasa ya palia baha mi fandia da bahasa ya palia baha mi fandia da baha ya bada baha ya da baha mi fandia da baha ya palia baha mi fandia da baha ya palia baha mi fandia da baha ya da baha mi fandia da baha mi fandia da baha mi palia da baha mi fandia da baha mi palia da baha mi fandia da baha mi fandia da baha mi palia da baha mi palia da baha mi palia da baha mi palia da baha mi fandia da baha adini mi ka baha fire mi fandia da baha ya da baha mi fandia da baha ya palia baha mi fandia da baha mi fandia da baha mi fandia da baha adini mi ka baha mi ya palia baha mi ya palia baha mi fanda da baha mi ya da baha adini mi ka baha ya palia baha mi fandia da baha ya palia baha palia da baha mi fandia in the name of Jesus. Hey eti na enkofo na siri nyame akwa no sometimes you be mocking people but what grace do you carry? What grace do you carry? Hey we need grace bia o kwa kosere Esther we need grace bia o kosere Esther hey grace abo o kwa kosere Esther hey na we need grace bia kwa kosere onipa bi o ti se Joseph we need grace o me we ya sofo kra na me di watam ma me ho to me wato mani bo ho so no na adom na kasama Noah Ewrade ma na adom kasama adom ne kasama adom ne kasama hwe enti nsamfo no wate ye ni nyina amana lusu focus enti osofo bi a wo hwe me wo te sankofo di watam yiwani kra. Sometimes when they are insulting you or when they are disrespecting your integrity, they will be thinking that their sin is different from yours. So say, you do baby, omukofa, obana no agba jamade ne ba, Yesu bisasa na be ma no we. That tells you say, enye nipa ba ko na bo adwaman, enye nipa ba ko na ye bone. Eti say, wo siri wo bia na wa hwe wo nso. When you are laughing at someone and when you are judging someone, you need to look into your destiny. Begin to investigate around your destiny, your motives, your agenda, your actions. When you begin to, insult someone's integrity, then you are not wise. Almost showed it here, Noah. Now Noah said, me no radia frame. Mr. Mami, wo, Emma bebre, wo pe, and a bear man in your media amount. So nimu pompaye. And funny the park can. If you say na bear man and when you fe, so ni musa.
so ni musa obi se oba no ne ho nya fe so ni musa na minimum ma bebra omo ho efe so omo ni suban me no kasa sesia ma bebre ahofe no obetimi ayi makeup ne ho fefefe ba ni suban kon ni suban nye enuti wokwa awade bia nsi ni ye me no kasa sesia awade cross won wade biem adentira eye suban enya ahofe nya face no eye suban. I'm telling you, I know my right for. Eti se onipa bi so di tiawo na wenya adom wonyame anu afo ani to adom no. This year you soar higher. Amen. Kase we yesu de maserefo mo beto fom na me so masere mo maserefo e mo beto fom na me so masere mo agina tuo bia mo gina tia me epesa me nto fom susukuru wa mo susu ye emra mo so hey otamfo e mo wani nche me ho me hwe ase a me san so asore na asemiti sumu a awurade ne me han obi asore atia madwuma de wa hyehye no enkwa no obi asore etia ma waria de wo hyehye no enkwa no so obi asore etia me ma de wo hyehye no enkwa no so bie wa no chance bompaye ya palia paha bipandia dabaha ya palia paha bipandia dabaha adini bipaha ya palia paha bipandia dabaha 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 bipalia paha bipandia dabaha ya palia paha bipandia dabaha bipandia dabaha adikapaha ya palia paha bipandia dabaha ya palia paha bipanda dabaha ya palia paha bipandia dabaha ya palia. In the name of Jesus. Eti wana osodi tia no wani nyina ensuo na mfa omo hu efa omo nyina ba ko branka eti na meka sa asase ni hia o ewie ni asem wo so onipa bi asodi gidi okasa ne boso na ni beba no so da fo omo msori tia no wa no omo nyina nsuo ri fa omo mususu se Noah de ye ne na we bro Noah si nyame afre na ye nso enkokọ na afre ye oye nyame nipa ne ye nyame adoi omo antie omo mfo buo bi ese fata mfa ma Noah anka obi a wanya adom wo nyame ani okasa eye urade na ekasa no but enam se nipa ma sometimes ye mu ade enti omo ni ba omo so no na omo ya so brachie na omo wie yaba Erade be mo watamfo wie yaba my God onipa na ye yesusu se wonya papa no afi we se mo ho susukuru wa watamfo susu no enye sa ma wate amen edin hira ye die enkanko ena de be ma wa asore ede be ma wadwuma ede be ma wa ware atamfo hyehya omani begui ase na wo koso na wo kɔ wanim omo susu boniti ya wa eri nyina da tachirema ebe so de eti egua ne fo nanso ensem om ka nyina no wa se wo boa emu mabam tanyoma bi se ne gise osofo a oni experience wonyame adu na no wa preach na se no mudi na tem ebetimi abasa dia wo ye dia ma wukuna busuafo ni nyina obia nte wu case obia ni nso ye no wa ye nyina still na no mudi na tem woti awade bi hu dia obeye bia nso obia ni ebia na wo ye ministry papa obeya mani pa bia nso omani forget wo mo me say ewade awotutu nipa na mo se ba biye wonim bra wo bre wo amani pa obehye wani munyam ebetimi abasa na wote awade bi ase wo kura na wonu aduane ma nkumafo die enne omanya ba bi agina ba ma na nya adwuma ye but enne nkumafo waasemu nyina na wo kontokwa ka wakoma to ye asase ni hia awieye ne asem adoma wenya wonyame anum nti kwa wakoma to ye wenim so obi nya adom wonyame anum a entokwa no nyame gye ntokwa no wo ko adom ni nti na Bible say no wabobo ehyen no obubo wieye no eha na asem no wo afi ne twa se ye fa emmoa
bia tutu do omo baba be shim afi we say mo ho Ewurade be kai wo what enti I was thinking say nyame se me be se bibia wo wiase na nka Noah wonya adom wonyame anim ne pe but Noah bobo hye ni wie ye Yakopon se enkofo foforo se nya adom wo manim enkofo benya wo se emoa abra nipa wo ho hey wona nipa ensusu se wo betimi atukwan no ho mesi nyame be kai wo the last minute God obeka what wona nipa susu se wo de wo beto fom hey omoboa atafu nya nyame eya ne nipa ho adaje yeah me na me ministry obi sheda kofa police say omra machi obi wa ha onu obi anya say omra machi no onam kwa so okochi oba bachi nipa no na waka chi obi say enye nipa ninti na me kwa akochi no na me pese me kochi nipa no na me di police ko ho na sofo na so de agu. That means one targeting nipa no me na targeting but obwa wo ye wie ye kura afi kura na sori ne koso hwe wo se mesi masafo asamado apintimi twa so da why na kan se nka nyame betimi akai aboa opuro but Ewurade akai no atamfu nya nyame afi we ya wasim no ho ade bia wo ye biafo wani tu Ewurade so wanya adom wo nyame anim focus is the word. I'm telling you. Hey, atamfu timi dwine bone eti no mo wo kura nim nimu se emwa enkramai omu nyina beko but Ewurade se mekai aboa achechede o nyame akai no nyame atimi akai na asa akokai enwa afi we Ewurade nka wo na wo ma wate Ewurade nka wo adwuma no wate Ewurade nka wo kunu wate Ewurade nka wo kunu ma na adwuma Ewurade atimi akai wo ano ena no wase Ewurade na me ka se me nko me ni me fie wose da bi me wo ho na me san kai aboa opuro makai aboa wansane makai aboa jata ho na kofa wo mo fa 224 mo be hyem hey afi we wo ho Ewurade be ka wo visa na ache no obeka wa ma wonsa ka wate wona woni ani da so obi a Ewurade be ka wate pagya wonsa kosoro se Ewurade akai aboa wo twe akokai okra kromfo akokai eya aboa kraman etimi akokai wansana wakai akai ntontom hey won so baby a wo se bia Ewurade nka yedum na emra wo so ka se Ewurade se de wo kai moa no edwo mo ko sha adaka ni afi we say 2025 afi we say mo a Ewurade kai me Ewurade kai me ye wa no bompaye Ewurade kai me Ewurade nka won ka Ewurade nka wo papa me pandi adabadabaha ya papa me pandi adabahasa ya dadabadabahasa me pandi adabahasa ya paha me pandi adabahasa ya baha me pandi adabaha ya ba me panda dadabaha adini mikabaha ya ba me pandi adabaha ya ba me panda adabaha ya ba me pandi adabaha ya ba me pandi adabaha ya 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 nabadabaha me panda adabaha ya me pandi adabaha ya me pandi adabaha adini mikabaha me pandi adabaha ya dabadabaha me panda adabaha ya me pandi adabaha ya me pandi adabaha ya me pandi adabaha ya ya dadabaha ya dadabaha ya dadabaha ya dadabaha ya dadabaha ya ya me pandi adabaha me panda adabaha ya me pandi adabaha ya dadabaha ya me pandi adabaha ya me pandi adabaha ya me pandi adabaha ya me pandi adabaha ya me
Pandia Namaha, Yapaliapa, Yapaliapa, Pandia Namaha, Yapaliapa, Yapaliapa, Adinimikapa, Yapaliapa, Fire, Yapa, Fire, Fire, Fire. Pandia Namaha, Yapaliapa, Pandia Namaha, Yapaliapa, Pandia Namaha, Adinimikapa, Yapaliapa, Pandia Namaha, Yapaliapa, Pandia Namaha, Yapaliapa, Pandia Namaha, Yapaliapa, Pandia Namaha, 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 Yapaliapa, 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 Pandia Namaha, Yapaliapa, Yapaliapa, Pandia Namaha, Yapaliapa, Pandia Namaha, Pandia Namaha, Pandia Namaha, Yapaliapa, Yapaliapa, fire, 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 fire. In the name of Jesus. Awurade kai wo business no. Amen. When you say Awurade kai wo business a kwan be bie ama wo business. My God. Enioma be boom why? Na Awurade atimi akai aboa chechede. Na hwe sa chechede na nkwan mu so wokọ akọ ade enimu. Nantie eyesei. Hey, na achechede kora ne enwa hwan na go speed. Achechede ko sene nwa. Bagoni mbiesi ye. Afedi achechede ye nkakra na Noah kokotam achechede. Awurade na ka kire Noah se ko fa achechede fa ne behyem. Jesus. Mo kasa mo twɛn na mo bɛkyɛ. Hey, afi wa hu. Awurade Nyankopɔn nya boafo bi mra mɛboa wo. Abrabɔ no hu. Sometimes wo hia boafo. Enu ti na edu ba bi na se wo boa nkofo bi na se nkofo bi eboni ayɛ abayisam na afem wo wo de boa nkofo no eti wani so na ɛya no. Because Nyankopɔn yusu no de wo boa nkofo. Nyankopɔn mfiri soro mama metua school fees. Na mo odi begina wo bi so no aboa wo. Nyame mfiri soro ma metua danka. Odi be fo obi so no de aboa wo. Enu ti Nyankopɔn ka kire Noah se ko fa aboa no fa ne be hyem. Noah ko tam aboa yi no de na baba be hyem. Na ne nante yesai. Noah tum ni ka ko akiri pa o. Ko wire ni modu wo na afa no watu be se 4 steps. Oh! Eja me dawase. Achechidie show appreciation ankasa. Na Noah tam no de na baba hyem. Oba no wone ne ga ne bai. Ah. But Noah wie ye no. Wonim ade Noah ye me wanwa pa ye nwa. Wonim se na nwa. Otene nya achechidie san ne ho kra. Hey, afi Awurade be yi destiny helpers amaw. Me say Noah te nwa mienu ene ode omkoko hyem. Afi yo ho Awurade be yi boafo bi amaw. Amade bi a wahya ase kakra bi aboafo bi beboa mo akọ wani mu ai. Amen. Ah, me say aboafo bi beboa mo akọ wani mu ai. Amen. Adwuma bi a wo ya aboafo bi ba beboa wo. Yes Lord. Eh, ade bi a wahya ase aboafo bi beboa wo. Yes Lord. Na minim say aboafo beboa wo mo akọ wani mu abrabom. Ah, na sa aboafo boa wo a enyi won boni aye. Boni aye honhom, boni aye honhom. Obi a oye boni aye bia na wie ye nyefe. Edachi nyefe ba ku sei. Obi oye boni aye. Hey! Na Awurade ma Noah kote nwa no. Ekoko fa achichidie mu. Omo no mo nante enye. Abraboni mu obi bia nkoyie. But Awurade nim. Awurade beji boafo bi ama wate. Na boafo bi obeba wa akwa mu. Sa boafo Awurade be fa no so ama ye nhira. Na Bible say aboa nwa so timi wura mu bi. Achichidie so timi wura mu bi. Nipa nim se wuntimi wura mu. Nipa nim se afi enkoyie. But afi we ebe koyie ama. Yes Lord. Ai. Ebia na wo ye business bi a sha se run slow. Ya mompaye. When him say abrabon say run slow pe and on your friend spirit of delay. Yes. O delay wo mo. Minim adwuma bi a wo ya ashas ye delay. Wo sika se mu delay, wo business delay, wo kuna adwuma ni delay. Salon na wo ye na delay. But I feel we say Awurade be ya boafo. Na Bible say Noah ekofa anwa no e do mu be shame. Ah. No wa kofa ngwane do ma behyem. Wo wie wasan kwa fa chechede do ma behyem.
Awurade nyi boafo bi man why obi betimi aye business bi pa but nipa ba ko pe e betimi aso ne nsa apagya no e wo business minim sister bi na oba empaibo wa ha sei o se papa mi botire but mi botire no kura wi a na omufi mi botire ni wi a me so bo ba ko age sei ba ko ya 100 cedis 200 cedis ebi wa me di mi nwi kura but mi bo wi kura na sika jeje na ayede e ka tell so on shase mo pai winim obotire pa o but na etwa se obo nipa ba ko bi ti na fe e move from that level ne to another level nipa ba ko ke ewia so hu e begina nipa ba ko bi so ama wo watimi anya ba bi asi saafo no se onyankopon fom so no mo po se kim enya bonyaye sister said that wo ho saa na danfo bi a watu kwan kura long time one thing nka o friend o ka chen say mabo mi fra bro chira bana bra bebo mi tima me en wo koye okobbo ni tima no obo ma ne pe na danfo ni twaye na o de to social media fofo busa no na hwan ne boye o se madanfo bi o okwa pe na obi adie mu no odie mu ne pe o se me ma me se ma wadanfo ne mra fie na omra mebo ni tima no wo ma me ro he o se me ma me oti islogo he o kire ya de yi efa uba kro we se mu empanyimfo no ba ko yire e no koboni oboni ti wie ya wo se wo be je sei wo se mama e pa cho wo de minti charge o ade bi apese me bo wo ti dia no me ba bebo me kra me enka me se me news ka because man ka bi anhyem se me ba be hie nipa bi sei na maboti wo so wo kan sa kire maame no maame na se wo kan se o kan se mama me hu adwiri me ye nipa bi sei wo se da bi ye wo nipa ene wo nipa but wo ba bi anyame a kira wakodu no man ka bi anhyem po se me ba be hia wo da entimi de ni de se fata de man wo se wuti kura na me ba be boye no wa ma me hwimpa ma ye nhira asema ma me ne ka kire na se ko anwumre mefrɛ wo anwumre na ma me na frɛ no ɔfrɛ no ɔse hwɛ phone so ga ne kɔhwɛ ne phone so 20,000 mobile money ga ne sɛ me ma ye merchant number we say me nya sika kase wo so da na me wo fana na de ye mobile money e de wo gya ye na me gye ye na me to me phone so me nya sika kase se da ma me ye ya me hwɛ so me hu 20,000 me say hey san ye wo tire e de wadai ye wo tire hey me say nyankopon be yi nipa ba ko bi di amaw na e be fa sa nipa no so wo hye brebe sesa amen mom se nyame yi sa nipa ne ma wa ahantan ni akaka bensem no mane nkofo ma ho kwan na awurade ni so sa nipa no mfa mpagya wo se afiri ho ma me ni bo ni ti o mo de ko di na yi bi na maami de ni nam di na ya se na nkofo busa hwan na boy wose me ba bi o e no se na ebeye de ne nya no wo bebo yeti afa maami na se mo ka chom se munyina momra mehia wo me fie ho amema me ba na ba ga no wo kwa na maami na san afra no maami ne frɛ no wose brafie na manya customers ama wo ko fie ho efie so swimming pool ho efie kakraka na maami na siesie ba bi di ama no na waka chen se me fa atitirifo a na me do mo ba ha bra ha bebo mo timo nipa ba ko pe me say afi awurade be yi nipa ba ko pe bi ti se Noah na wa bra bona ye ti se nwa wo ko slow wa bra bom no awurade be yi wo bi se Noah or the why we free single room do wa self contained this aso okokoduru ha empanyifo yire no mo nko a ana mo twe no ana ne o sori ye o trawe anim anu oboniti na ma no o trawe anim na oboniti na ma no wo wie ye pe na o kra ma me se wo kɔ ma me se eh me de ma gigi sika gu ha o na se mama eh se ma charge o so obi aba me se o baji obi a $500 obi aba me se o baji obi a $500
Urade. They say girl no and when yesika bruta. As when him say will be botire our castle kwem ho. Wo ya ade ase ni girl we. But obi anhu no. And was say mama, etire ba ko. Was so omo wo ho ni jai omo nyina omo wesika. Omo hwe miti no omo ani je ho saa no me de agoragoro nam say wo bo ba ko bia ye $500 am pass omo ba no omo de $500 ne de abebu ha nti we die nie we so die nie afi na ma me ne ya akontama no was mama esika bebrebe me de kwaye was fa ko ewrade na ayo saa ewrade ba be yi boafo ba ko pe bi de amaw wa brabo na aye sa chechede wutu ba ko kuro ekosi January a February de no Everybody be you go for about it. Hey, and the girl no was say I feel crowd there. Obi a friend me say me mra me botira me mo because say see me train say empanyimfo ne yire no mo. O me kwa kwhia wo me ma me ni fie ho. Na ma kwa ba mo because ho obo ba ko wie pe. Etimi na ko botira ba ko $500 sa be kwa ko bot $200 cedis there. Ah, that's it. Oni kura be ha. Was say papa say see ade me ankasa me to nwi no me du wo pe na ma body am kama me wi a na ma hyehye ano na ye bibia na ma spray mu am aka chon se monko ehu ye fi pe mo nsa mra mesan abo eti akwa eti se de nipa ba ku pe bi efiri echina ko awurade man ko hye nipa ba ku pe bi no wanko anti aboa chichede wankachi wabrabom no wanko anti aboa eye enwa wankachi wabrabom awurade ko yi boafo ba ko pe bi mfa mawo na wo hyebre ne sesa for good peja nsa ko soro wo kwa ko hia wo boafo ka se awurade mi hia se nipa ba ko no e wo mabrabom a se nipa we sei wo awurade wo be fa ne so amama ye nhira wo awurade wo be fa ne so apepa mani wa mu nisuo na se awurade wo boa me na mi hia se nipa na mi nye boni aye me di aseda be ma be wa no bom paye nipa ba ko no omra wabrabom omra wadwumam omra memma wi ha be wa no bom paye nipa ba ko pe with destiny help be mra me boa me pandia da baha ya da baha me pandia da baha ya palia pa me panda da baha ya palia pa me pandia 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 da baha ya da baha ya palia pa me pandia da baha ya palia pa me pandia da baha ya palia pa me pandia da baha adini me kapa ya palia pa 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 me ya palia pa ya palia pa me ya palia pa me ya da baha ya palia pa ewo Yesu Kristo demo ya edu ba bi obi se me de me hia boafo bia wanum reke kawo onum eya hantan kasa na wo kan sa unya boafo bia ho obi se me de me hia boafo bia eya hantan kasa ene obi so wo ho ase onyame yi boafo ma na sa boafo ne bedane ne tamfo eya bayie ne wonya wafo ni mama be ye otamfo a wonya bayie. I'm telling you. Wafo ni mama ba be ye otamfo da bi wonya bayie. Nyankopon fa Noah so etimi ma boa chechede enya ba bi si wo ma enwa enya ba bi si na enwa America say no timi ko hey I am telling you, your own effort can never help you. Never. One kasa wa ho oden. Dabi. Efri wunyuma mo. Adum na ebe ye adwuma ma. Ya mitie ma ho oden timi nye. Anka enya adum a. That the whole Ghana konfo nyina timi soliti am nam da ho gina me na so. Adum na ye adwuma. I'm telling you. That time na atamfo so de tia
na konfo ye kuno ya ye ni sei ye twa akokɔ ye sei na me maame nso udi ama me that is my destiny helper. Share wasa. Your own effort can never help you. Sometimes you need someone to bring you to the limelight. Edun pempen so bia ebetimi abasa abrabo no kra na wo hyesum minimum sofo bia he pays with another man of God to give that pastor an exposure. Ever since one man is exposure no onya ni din but down. I'm telling you. Mimi say enkofo bi say prophet Uber prophet Seer Calvin. I will never be ungrateful to them. For someone to go higher in life, for the person to bring you closer to himself. Na ka me ben wo no na ma shase na me disrespect wo. It's a sign say me disrespect nyame. Because yankopon yi onipa bi ba wabra bom say omra no mema wo sa exposure na you need not dare to even disrespect them. The moment you do that to them, you are disrespecting your God. I'm telling you. So I give them the maximum respect. For someone to give me their platform, for them to give me their pulpit, for them to even bring me closer to them. Master, it pays with grace. Now grace is also beba ewrade na dem man. Eti ewrade dey say grace ni mamia. Hey, I will never abuse grace. Share. Eti edu ba bi obi say na me de me hia hwe me hia mo bia me hia onipa bia mo a oboa jadede no wo hia nipa mo a I'm telling you obra kwantuo no onipa bia hia nipa bi mo a yes nso senka abo chichide ye na twene se wono de o hia wo bia mo a aka me no kase nkoda honam kwan ana ko onu ye nso a akọ no so nsuo no ba dey ebe fa nakọ enwa se nwa ye na dwene se wo hia mwa bia aka me no kase yi anka nsuo no hohoro ne ko abusie onipa baako bi beba wa bra bom ama wa wade na gina onipa baako bi kase baako bi when so betimi e bia dwuma pa but he pays with one person nipa baako anu ti aye den na wo betimi bia dwuma obi adwuma pe wo so akwa hwe na mama brown say omra me kasa keke nipa baako pe ni face. I'm telling you. Ade obi anko interview e tema okọ interview so akwa akọ adwuma odu ho ya banso obi a ma obi akọ ono nko akọkọtena nipa na wa interview nanimu a wode me picture to ne phone so nipa kro na oba ba interview no share picture ni say was Dr. Ogyaba was ya we me sofo was etu betimi afra ma me ne na kasa was say ai okwa pe na ra ne frɛ me o frɛ me anam peke ema ade was e papa bi a me be pa adwuma won ho se won wo kasa enti jam say hello Oja na ho te say eni papa ni di nkoma wase wo so wa sori bani na say ayo oye good pa o oye good was wo a wakan die nya ni interview no kra mafa na adwuma ni papa ko pe hwe wo ye ni papa ko pe bi o afi we awrade yi say ni papa ko pe no ni papa ko pe no wo bo say ni pa nyina ti me po pa na ni papa ko pe bi wo so it got to a point Ghana ha me share ministry as a prophetic ministry now confess wo boa but nipa ba ko pe bi osofo agakwa nipa ba ko pe abra osofo agakwa de me two posters so na nkofo ka che no wo boa wone nkofo hyehye ho wo se so wone nkofo hyehye ho a me hwe so wone ma asore ma ne be ba hyehye ho a nipa ba ko pe that time no na asofo no obia na Ogyaba enne so mu nyame de me aye program ko mo pe but me so me nkoda because that time ni mu na me hia mo no wa hwehwe me na mo nipa ba ko pe osofo esenye Ogyaba enu ti na me fa ni agro because ohunu de wo mi mu na very da me kokko so mic mo ne ho otie akire no oboje so o ma me fans you can see say nipa ba ko pe asa Noah ono ko abaye nipa ba ko pe etimi ma aboa chichide ne ho ba afaso aboa nwa ne ho ba afaso afi wesem nipa ba ko pe bi mra wo obram
omra wo dwumanim omra wo hyebrem na wo hyebre ne nsesa ai mesi nipa ba ko pe bi ba wo bremu a afi obi akwa wo so betimi akobi what kind Psalm 91 Psalm 91 what kind Psalm 91 man the person me kind dey bi wo Psalm 91 verse number 1 Psalm 91 verse number 1. You are too suli in tabia tna trade yampo. You know say esi awurade say the grand copy am bank say me nyankopon be dem hoto so. Ono da bechi me atu ofidi su fo fidiem no owu yade say yem. Wode ne ntakra be kata me so ne ntaban ya say na medwane akosha ochem ne kata bo ne no korɛ. Ni rinsuo anafiku mpo. Bema a etu na mawia ensa yade sa de ewu. Wasisa apem tuto mi benkum na opim tuto mi nifa me dia renka me manim kwa na me de behwe de mo hu ade bonya fa katu afi so wahye na bofo de ama me hey wasi do te wo susu ni ni hinta bia tena twa dia mponwina se winim asem si wo ak winim se abo akura etimi kotwa mu wo kra ho okra hu Messi afi wesem awurade de wo besie watanfo yes lord omo bodua na enye omo yes lord omo susu bon na enye omo yes mimi di ankofo bi omo bodua abomi dua bebre but I'm telling you say you die before me me dey from doctor Ogyaba yes lord I go spiritual man eko Ghana the whole Ghana omo nyina ye meeting akonfo nyina ye meeting etwa akokɔ abomi din chimoja abomi din de camera to so etwa video beto social media eda ho da social media ho omo se Ogyaba obewu kina me na me se ya your two so tabia tena twedi amponyina se me sie awurade se me dwan kɔ bia ma bank se me nyankopɔ abede me hoto so na beji me fo fidi so fo fidi mu ene wo wu yade se wo de ne takra be katam so ne ntaban ya se na me dwane akɔhye wo kyem ne katabo ne no kra me bi risua na dwugum bɔ bɛmma etu na mawia ensa yade sade wo sum wo se apem tuto bi benkum na opidu tuto me nifa me ankasa de renka me ni kwa na me de behwe ne hu ade boye fo akatua efri se wa hye na bofo de ama me ne vo Amo say ma kwa kasa abosonso me kwasa abosonso nya kwasa se na yede wasi due di oka kire dua se nana oka kire dua se nyane basa sa da no mo ye sa de na manhunu hwe na kwana mhunu se nkofo no mabosom no enkwa bia ni tumi bia ni they are powerless I'm telling you they from Dr. Ogyaba he say nyame adom wo so Oposro ba from nyame adom wo adom ni na ye adwuma sa every me you I'm telling you me say atamfo be sori but awurade de wo besie Jesus aboa wo kra egina ho na kura twam tretu adaka nim a okra wura adaka nim wo hunu ba bi akura hye afi we awurade fa wo ne wo mansie fonsie watamfo ni nima kwantuam ba bi a wo wo e bia na atamfo susu se omo de wo mani bone ba be hwewo ama ba bi a wo hye no yade bi abebɔ wo but awurade de wo besie mesie awurade de wo besie mesie awurade de wo besie ya yensuro ne nneɛma mo bi a mo keka da bi na yensuro atamfo hyehyɛye ɛne yensuro eduabo bi a mo bɔ wo mo dan susukuru a mo susuo no ɛbɛsan bu abɔ ɛbɛbu abɔ mo me ne yɛfrɛm Dr. Ogyaba no maka to sɛ Kristo ahoɔden wɔ me so baby a wo biara ebia na atamfo hwehwɛ wo abɔ wo nkwa hwefo me say Psalm 91 awurade de wo besie ne nwunu na se wo de wo besie ne nwunu na se ebia na atamfo susu sɛ wo nsanka de wo hwehwɛ but awurade no wo hwefo hwɛ di hiam o ma wo de wura fomfo didi bi ogya wo konsu ahodwodwo wo kra de wo fa content so ni dinti sɛ wo nam su kwa bubu ma wo so bɔ ne bi afisa wo ne wo ho aba ne poma na kyeche wo wura wo to pon watamfo ne wumfo wo tirim wo kru wa ye mabusu yie ni adoye bedi wachi wo nkwa na nyinara me si yie ni adoye afi ebedi wachi na we hey na wonnim say jata gina ho pa na ponche ba betwam hey ata
atamfo mo bɛ sɔre wo boa me se awurade bɛ bɔ wanifra ɔbɛbɔ wanifra nkɔfo me se nyame bɛbɔ watamfo anifra afiri wawareɛ no I'm telling you Wa mo hyehyɛ ti a wo mani nyina anya adwuma baabi a wo mani wo hyase bobɔ mu din wo mpa yɛ na ka kyerɛ wurade sɛ me mayi ɛyɛ junior ɛyɛ maame sɛ wa ɛyɛ empress ɛyɛ charles me mani nyina ra awurade kɔbɔ mo ho ban kɔbɔ mo ho ban kɔbɔ mo ban fo mu sie wonyunu na se fa me yiri sie wonyunu na se fa me maame sie wonyunu na se bi wa no bɔ mpa yɛ fa wukuru sie wonyunu na se bi wa no bɔ mpa yɛ Bompaye. In the name of Jesus. Na saa Noah ne story no ade baako bi a mesua wo mu a me de hye wo bi nkuna ne se afi akesefo okwa ubekɔ bi na hwɛ asɛm bi esi ye ɛyɛ kakra ne hwɛ sa aboa wo sono so ɔno so di gam ɔba be wura ankyɛ na nwansena ɛne ntontom wenye no mo so ba afi we se wa hu ba bi akesefo be hia ɛhɔ na wo so bɛkɔ bi ɔmo kan dollars so be kan pounds ɔmo kan dollars so be kan bi afi we se sikafo tena bi ɛhɔ na wo kɔtena wan na ka bi hyem se ba bi a ɛyɛ jata wo anka akura so be kwa kwayɛ dɛ wo akura kwayɛ dɛ wo ba bi a jata wo but ɔmani bɔ ɔmo so no na akura so wo hɔ me se baby a akesifo be hia fi baby a landlord fo be hia efie wurafo kafo on be hia won so be hia ho baby a ye ka edan ho asem won so be ko bi ai baby a awarefo hia ne se ye marriage dinner won so wo be ko bi baby a titirifo hia bogafo hia asase wurafo omo hia CEOs entrepreneurs ekwa na wo so be hia bi efiri se wurade oba beto pon watamfo ani me se atamfo ani bɔ ho so no na entatia so afo ɛhyɛ ni bi edu ba bia na wusu na wudi awerɛho se wurade yi etimi metimi aware wo betimi aware me se fa hye otirim se wo betimi aware amana yi I'm telling you me se wo betimi aware baby a wo bia pagya wo nsa ka se wurade said the entatia etimi call baby a jata wo osono wo akesifuo mu no enne dai menya keto abiem me so me bekɔ baby akesifuo ebekɔ asofo mpanyifo hia ɛkɔ na me so me kɔ atiturofo hia ɛkɔ na me so me kɔ afi we sei enketo biara me nina mu enkyerɛ mawie ye me bekɔ akesiem me bekɔ kesiem ye kan sika kese a me so mekan bi ye toto dan kese a me so meto bi ye wano bompaye wo fie afi we di akesifuo yakona wo so beko ya pali ya pali ya pa mi fandi ya daba daba ya pali ya pa 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 mi fandi ya daba 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 ya pali ya pa mi fandi ya daba 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 ya pali ya pa ya pali ya pa pa ya pali ya pa mi fandi ya daba 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 ya pali ya pa ya pali ya pa ya pali ya pa adini mekapa ya dadabaha 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 ya dadabaha
Yadadabaha, 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 Bipandi Yadabaha, Bipandi Yadabaha, Bipandi Yadabaha, Yadadabaha, Yadabaha, Yadadabaha, 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 Yadadabaha. In the name of Jesus. Me did say empire you born in ne. Ebe boa yen ho e wa afia yesimu. Yes. Esuade be na wusua wom. Before adumi be bo bi su ofia. Uta ye total. Empire ye chi ewade odie no bi fie. Empire ye chi ewosade afoma kai bi. Empire ye chi ewade be mo bi ye breaking news. Ye fie obi ye bi. Prayer combat empire boy. Free now Abrempon be sorry. Na what kind scripture ni nyina kosi a ada nsuo ne kɔ ya ne tɔ ya ne twiwie ye no ɔmo bi adaka no ɛkɔ ansa na ɛyɛ jata ehunu sɛ saa akurakura fo bi me say atamfo ebe yɛ ɔmo sɛ rapture Ebe shock you. me say watamfo susu sɛ wo awade no begu me say ɔmo bɛba bɛ ha wan kasa wukunu dan watamfo ɔmo bɛba bɛ ha wukunu dan ɔmo ba pɛ na wukunu aka kyerɛm sɛ daabi de adeɛ na kɔyɛ ne deɛ gye sɛ mo kɔkɔhyia me yere ɔmo bɛba na wo na wote hɔ atamfo gye yam o hey scripture we say me kan yɛ na me tutu nneɛma bebree wom tutu ne srɛ ne abasam sɛ wow ada ɔmo bie yɛ no ɛkɔ na ɔmo hunu sɛ saa ɛyɛ aboa gyata kora wo hunu sɛ saa ɔtwe kora bɛhyɛ ɔhu atamfo mmienu paa timi akɔ akɔhyɛ baabi a enjoy but wɔn hunu sɛ ne tamfo bi ɛsɛ saa na awurade ba bɛyɛ wo awurade bɛbɔ w'atamfo anifra ɛwɔ w'adwuma no ho ɔmo susu sɛ adwuma no bɛgu ɔmo boa ɛyɛ adwuma no engu da engu da yɛ obi asɛndi na ayi wɔ ha so ɔpɔn Frederick wɔse ɔyɛ asɔre wɔ olebu ɔyɛ olebu wɔse ɔfa obi ama nipa korɔ ne sɛ wɔyɛ akwantuo ayi di ama no na ɔyɛ akwantuo ayi di ama no no ɛna ankɔ yie ɛna ɔsɛ ɔkɔgye ne sika nipa korɔ ne yɛ gidi ɛna nipa korɔ kaa sɛ ɔbɛku nti ɔmeɛ kyee ne wieɛ no ɛna ɔmo gye ne sika de maa no de ɔmo gye sika de maa no wie nipa korɔ ne de ne nam sɛ ɔyɛ fake prophet ɛna ɔgu n'anim ase wɔn sɛ sometimes saa akorɔmfoɔ bɛwia wo na sɛ ɔmo anya nwia wo na sɛ ɔmo to te pɛ baabi a ɔbɛduru bia no wɔsɛ ɔyɛ fake prophet because wɔn ama ne kwan sɛ wɔwia wo eti aberanteɛ asɛm yi atwem adwena kɔsi asɛm yi so adan na asɔfoɔ de biara sɛ onipa biara pɛ sɛ ɔkasa tia mu a ɔsɛ fake prophet ɔyɛ ɔkɔ ɔyɛ wei basaa tam na ɔmo de wɔnam de ɔmo ahu sɛ ɔyɛ ɔkɔ eti saa atɛmidie wɔ atwam wɔmpɛ foforɔ mfa bra eti Fred wɔyi forget it na afei na nyame ebetutu anam asi baabi yie ɔbɛka saa kasa nyame afrɛ wo a ɔsi deɛ efiri nyame na ɛbɛyɛ de nti forget no why forget no sɛ na wɔnim sɛ ɔfa sika na dwane ɛna wo me yɛ kye no na wagye wo sika ɛno na ɛyɛ ne yɛ ntim a ɔno so wɔyɛ saa fa ne nyinaa fa yɛ mpaebɔ yɛn nsɛm a yɛate agu yɛ so hwɛ ɛne yɛtimi kɔfa bɔdamfoɔ paa wom sɛ wabɔdam hyɛ dɛm straight na yɛayaa na sɛdeɛ aba n'anim ne ama no exposure woma no exposure wie pɛ onya baabi kɔkɔtɛ sei pɛ ɔkyerɛkyerɛ nsɛmfo ɛna wɔyɛ fake na mimi yɛ fake yɛ fake mi nam si ya no fake a wɔn ma impact on top of that wɔn nso a wɔn susu sɛ wɔn yɛ fake wɔn nso ma impact difference bɛ ni fake a wɔn man na gyina to wo papa koraa a wagyina to wo papafoɔ nyinaa gyina to na wo nso wɔyɛ fake and ɛno ɛka mi ko eti wɔn num na keka na wotiti nti asɔfoɔ na ɔyɛ a wɔn tete saa nsɛm na ɛma ɛha wɔn koraa. You have to move ahead of time. We are in a charismatic dispensation. That's right. Whereby onipa pia mebue na nwetia wo. But dear ewo woni nyame ntamre no here. That's right. If Friday when forget it, na tanfo nya nyame. Koko wanim
ofro fake na nyame ani so no wunye fake. You know what you are doing. Yes, sir. And keep on keeping on, my brother, and it shall be well. Then some fun yati we asu mebi ni bebre kwa obi a wu ma na aduane adi kwa na oka wonza nti adwuma we say there saa na no na ayi papa wu betenje na obusa eye ayi papa Duncan Williams asebi o say eden pa no regret wo ministry o say ade a wo regret eye ne ya wo ministry mu ne say when you help nobody to become somebody and later on that somebody will see you as nobody. So when you help someone to become somebody, and at the end of the day, that somebody will see you to be nobody. Who senior? Somebody no self will say you are nobody. And one day the biggest regret. Obey you be almost say a real number before no say when you be Sunday ministry here. Why you come? It me am tie say nipa nyame afam so mo mokɔgo aburukyire nyina na ka boso mi bia we send 10 cedis ka onim say anka menye scarce ne Dangote ba edom na ekɔ nipa pa nyame afam so mo to kwa yia enye nipa nyame afam so mo ye nhira na ka boso mi bia wo de enye kase mpo 50 cedis each person wo nipa bia 50 cedis every month. I'm telling you, say, "Come this man, come but ye do man say, ye share ye free the pound. It may mean family to the person because Bible the case no man can do who to the person. What did the papa say in so? Na enshirani do who to Israel Yankopon so. No man ye need that so. When the people okwa betimi aboa no kwa wie no kra onfa nkosi ba bia. Say the pano kra na be kan sama e be ye wo ya. Eti adwuma na ye ho bra. Israel the way. O kakre kra na wuso. Hey, and yes, I'm a bomb. Sorry, child. I will go at you. Share. Amen. Who for lies and on Tosona Yanche, young far afraid for Nipa Bess and me and 7 billion free uncle. Messi prayer combat now, wash it. Or more must I see Muna hair empire. Auntie Muna, how are you? I saw your snake and 10. They say, Obama Jumedianako, and 10 101. And yet, a put your yana, a brandy and a coffee and buy what the plaster in from the new about social media. Hey, Mr. Mabro, over just say, hey, a move fake fragrances. Hey, and say, wow, I'll crawl for. Hey, that way you did a from the new about the customer, put up an India pie. Na GH page say masa weni na pani na me o yi na ni na nani na bo yi e bia nye no na ye den na we obi weni apan we ana akoye surgery I wanna who say yes ya me adwuma ma de a chi ayetensamfo wo frɛ ye pɛ no wo lowa TV set no why ya me adwuma ma de a chi ayetensamfo kwa eti abrante afra de we wo de won te hwe ye experience ba ko to abaku achi me my pass off ben ya bash go social media yeah and I'm tia and I'm tia and I say kran me nya bash bia on prepare me famra na my ya krado say see ade me be podcast eti woni pa wo bebo ohumusuo no ya do picture wo de me picture beto anam so me do picture beto TV so ya pro hwe de ne se me kwa chiri hello bacha wada was we they can't pipe out say you Christian Yakode. Empire Bob. Hello. Empire Bob. Good evening. Aha, me can't pipe out what you say you Christian Yakode. I am Yakode. Empire Bob. Oh, Christian. Okay, okay, say film pacho. I can touch you. I hear fa. Ashama. Okay. Now, and then I'll say your mouth. And that in person, thinking of your friend. Oh, may I ask you? Maintaining Kaye. Okay, me one payama, a radical over Sawado yet. Tutu Nana Mosi baby, we used to demo. Amen. Bama Bomodin said 31st January, yeah, all night, you can see baby. I will be our bet one among our baby.
na saa da no awurade afa yɛ so aboa wate Da pacho. nyame hyira wo hwɛ aberanteɛ no akɔpɛ paa ɔlɔfo eti mo aboa mo ho nsɛmfo a mo bɛte no sɛ nyame adwuma ma adeɛ kye a yɛte nsɛm hello empire ball Kristo ni akodi o. ɛyɛ wakodi ɔho na aka sɛ firi he Papa nyame nhyira o. ɔmo bia mayi kakra ma mente ne nka yie pakyɛ ɔka sɛ firi he Papa me kasa fita paade. no na da na apɛ sɛ nyame nyama wo Me pese ade nyame nyama se me baba ko ano wa. Enti ma hu program se nyankopɔ ya na paade. Obeba 21st. Me bon pese nyankopɔ ya bo no na ma. ante ne nka but me bɔ mpa yɛ de ama no ɛwɔ yesu kristo din mu awurade kae wo ba baabi a wɔwɔ biara wapasa nyɛ kɛseɛ ma no jesus christ din mu amen enti 31 january yɛyɛ all night kɛseɛ baabi a wɔwɔ biara wobɛtumi atu anamo aba wobɛtumi atu anamo na waba na awurade afa yɛ so no waboa wate minimu sɛ afi we nkɔ na wieyɛ na wudi adanseɛ afi we nkɔ na wieyɛ na wudi adanseɛ kɛseɛ 31 january all night na yɛ baba bɛyɛ no menyi wo hu mfiri wɔn modern sɛ wo bɛpɛ wo coins na wɔbɔ so mpayɛ na wɔbaba bɛhyia yɛ wɔ ha ka wo coins bɔ so mpayɛ na bɛhyia yɛ afei wo ba yɛ bɛyɛ adɔ yɛ de amanya nkanti wo po ho no wɔpɛ just 100 cedis wo ba me du anso a ye de mpa ba ka de be sama asa 31st all night Ewurade be fa ye nso ama epunu bia mu aviepie afei eye 24th January ye healing school za healing school me pa cha wanya so eye ayarefo nko a wo mo peba wo mo a hawbi eto wo so wo makọ hospital e bato ne ye ma na asai omo a etwe yade biara doctor ntimi nya ho hwe se doctor ntimi nya ho hwe a to anamon 24th January eye healing school wo baba betu ha se ya ye do mpa agba ka de ne ma wie pe na afei wo baba be di line mu na ye de ensa gu so atiatia yade na ma yade na tu ayira na wo de adanse aba me se wo yare safo ono ne Kristo 24th January eye healing school healing school. Osofo. Papa. O wa say bi ka kire na me ma. Ya me adoma ya to yen safre ni pa bia 24th of this month. Senia awurade akwankyera ba se eda no wona yare eda won so awurade be fa ni difo so ama yare sa ba. Tinya me ya adoma sa 24th na senia difo kan enyu hu mfirim. On the 31st of this month eye anadwom paibo eye all night. To safre obi ka kire obi se momra na yemra ne mehia difo afi ne yasi afini mu wohia difo ba kire odi edi wanim ba kire odi wo se wo ye nti 2025 who is your prophet wo se wohia wo difo wonim ye di wanim eti on the 31st of this month bra na fa wo ntoma bobo ya dia no na nadwene entie mu mfre Ogyaba Nyankopon na wonyame a wo frɛ na ko a ba mu adi adanse to difo na me ya domo 24th obi o yare bia ntumika no be pie asafo ne mu bi ewo Accra aboko bi na sa 24th yare da nyame ma so betofom eda no awurade be nyame na difo nso be nyame difo nyame ma so be fafa wodie wogie ene ayaresa amen eluti 24th no enya sorry na mom eye healing school sa dan trua Dr. Jesus baba be ye na dwuma Jesus na opai ogie ne fa wuya. Hello, Empire One. Hey, a Christian yakodiye. Mama, na ka se free he. Me pacho ka se free tema. Yo, ne da na wo pe. So from pacho, my sister wo UK. Na ne immigration yoma eye a touchima kakra. Immigration sama han kakra. Enti yama na up to March 9th. Se bedru hono na se enyoma ntuto mu a mo besa manaba
And I saw for my friend and patcho a kind one pie boom amame. Okay. Me bomb pie ama. Ewe Yesu timo. Me de woman eba weni. Me de wo your point of contact ma wo sister. Baby a wo bi a favor. Adomwa eto no waso no ebi nkoto ne so. Amen. Jesus. Jesus Christ. Amen. Say ya ti asem da ye mfo ase dani. Ewrade ye ma ye wo Yesu Kristo dim. Amen. Amen. Oba mo wode say oba tro sister ni din. Ada wo beba asori 31 January all night no oba afa ni din to altar no so. Ewrade be si abehwe no wate. Me patcho ni. Na mi shira. You so. Aluti 24th ni ye healing school. Okay. And at 31st near all night. Yes, sir. Yes, Lord. Oh, God. Jesus. All night. Jesus. Yo, now I say free him. Amen. And then I'm saying, Nyame shira mo bebre. Asense na no 31st night no. 31st night no come she bi ba fa me ho. Na no me ni adwuma mu ho. Me ni asori ho. Afa nurse ni bi a. Ye se ni ku me yire na wo ho. Na omo se oye adwuma bi obi be kwa ko di obi sika. Na ama ye unity na wa ye juma for 18 to 20 years. Assemble some confirmation, but almost free ya means almost come. And said na me show program it na ma me free. Na ma daughter said na me na mo so that's a DJ no a tini ya. And say a prophetic advantage this na boa me na ma to so many ma ye se na be ya. Signing musu bi a yidie bia ntini ma kwan. Wow. 31st night and come she pay for our home. But I say 31st night and come she be pay my home. Ba ye papa frɛ adwumayɛfoɔ bi so ɔmomra na ohun so obi yɛ adwuma bi wɔ hospital ye betumi obi bɛkɔ akɔgye obi sika na ye yi na di na sɛ nipa no nyame afo a nyame kasa fa no so ɔngye no mfiri saa musuo ni Everybody onsi mehwe wo omo ho ba ma yen yourself for hye ye nyina ye de Yesu mo de atwam Yesu din mo amen amen 31 January all night no bomode se obebe bi why Pastor Martin me da papa dem ni din sa wo so pa me ba okay nyame sha pa abushia ye bra na ye pre abra wo baba bedai fa won sa to akoma so na fa won hyase Kachire urade se abra wo bedai omo ho ban be wa no bompaye bobo wo mani din nyina na bompaye mo se abra wo baba bedai nyame abasa embo mo ho ban ene omo fura tamfo nsam wo sampaye ne sa abra wo baba bedai musuo esen biara ye de Yesu moja ye twam oso ntina ni mo nkira o Jesus Christ din medama se onipa bia wo twan ni prayer combat no asoja fo amodwan ni ye nyina ra ahoya nyame mo nhyira wo nipa bia oma mo ntiase oma madom wanwa so de ma Noah no de chi ni fie oma mo gospel onya boafo fama se de Noah yakoye mboa ma aboa chechede ene ngwa no mo sunya ba bisi ye erade fa mo nsie ni nwunase se de wo de aboa ekura esie free wo kra ewo sa Noah adaka no wa shame Ewurade mfa wunsie Ewurade ma wonko ka titiri ni akasefo ho se de Ewurade ene aboa wotwe ene no kokko fra jata ene osono ene aboa nwansena ekko ka jata ene osono ho ba bi omko hye ono so ko hye hobi Ewurade ma wonko ben titirifo ewo Yesu Kristo di wo ka amena Ewurade beti amen afa ba bi a wo pagya won sakosoro kase Yesu me da wase Yesu me da wase so wa bo me ho ban ama de pa che me ebo Yesu di amen ya frem Dr. Ogyaba wo frem de Seer meje so ya mi hira za ayo asofo ni na bibia ma asori ni bi wo asori no ebi wo ma so kwanta ma so bibia oboase ebi nso wo ho eye Alaji Tabora ebi nso wo ho ai ekona Apostle Samuel owo ebi nso wo eye ose akwadwo kuro nkwa onofe oboase
Kaswa nso ebi wɔ hɔ afei nso asenfo so ebi wɔ hɔ ebi biara ɛyɛ lantern ebi wɔ hɔ ai ebi nso ɛwɔ asi akɔbi taifa bɔkina mwa taifa ebi nso wɔ hɔ baabi a ma asɔ ne bi wɔ biara awurade abasa nyɛ kɛseɛ wo bɛn hɔ pɛ no watwa afa hɔ asiada okotie nyame asɛm kwa kotu nyame adifo wɔ hɔ wɔn bɛyɛ mmoa sonko de ama me de frɛm Dr. Ogyaba makrawo ɛbɛsɛ hyia me do obi a ade ɔdɔm kɛseɛ ne asafo awurade makrawo me ma mo shalom bye bye.